N'imiborogo n'agahinda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirambo yongeye kugaragara mu mirima y'abaturage, imirambo yongeye kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko n'imirambo igaragara imaze iminsi ahari harimo kubera imirwano ikomeye cyane, ni hagati y'ingabo za Kongo FARDC, umutwe wa M23. Murabizi ko muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko ku musozi wa Katoga, hamaze iminsi habera imirwano karabutaka, none magingo ayangaya ikirimo kugarukaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, n'abaturage bamaze kugaragaza ko bakomeje guhura n'imirambo mu mirima bahingamo umunsi ku munsi. Aba baturage bavuze ko imirambo batangiye kubona ari y'abasirikare bo ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ndetse no ku ruhande rw'abarwanyi b'umutwe wa M23, bakanabonamo iy'abarundi. By'umwihariko muri iyi mirambo bavuga ko bagiye babona amasasu menshi bigaragara ko ari imirambo yaturutse mu mirwano imaze iminsi ibica bigacika. Ni imirwano ivuzwe nyuma y'uko ku musozi wa Munkenke hariya mu Minembwe, ingabo za Kongo FARDC zimaze iminsi zihagabye ibitero bikomeye cyane zikoresheje drone z'intambara. Amakuru avuga ko FARDC irimo irakoresha iyi tekinike mu rwego rwo gusanza imbaraga zirimo kwihuzwa hagati ya FDLR, ndetse amakuru akavuga ko FDLR FARDC abarundi bashaka gutanya cyangwa se bashaka gusatura ubumwe bukomeje kubakwa hagati ya M23 n'umutwe wa Twirwaneho. Kuva ku itariki 28 kugeza ku itariki 30 ku musozi wa Rugezi, bikekwa ko harashwe ibisasu biremereye, hanyanyagijwe imbunda karabutaka, ibyanasize abatari bakeya bahasize ubuzima. Magingo ayangaya ibirindo bitandukanye bya Twirwaneho M23 biri mu Nkenke harimo kugabwa ibitero bikomeye cyane. Amakuru aturuka kuri iki kibuga cy'imirwano aranemeza ko FARDC irimo irabikora mu rwego rwo gusubiza inyuma M23 ikomeje kurushaho kubaka imbaraga zidasanzwe mu misozi igiye itandukanye. Ni imirwano kandi irimo iraba mu gihe ibiganiro bya Rwanda bimaze iminsi bihuza impande ebyiri bitagize umusaruro bitanga, kuko haba ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ndetse no ku ruhande rwa leta y'izi nyeshyamba za M23 hakomeje kugaragara amacenga, ikinakomeje gutuma intambara idahagarara umunsi ku munsi. Ibi bibaye mu gihe